Što se tiče izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića, ovog puta me je začudio da je to javnosti prezentovao na jedan dosta onako nekontrolisan način, da kažem, jer je izjavio, parafrazirat ću ga, kako je apsolutno siguran da zna ko je napravio zločin u kafiću Panda u Peći, ali da nema dovoljno dokaza za to. Moje pitanje, ako bih ja radio s njim, u onom smislu da dođemo zaista do istine šta se desilo u kafiću Panda u Peći, kako je moguće da je siguran ako nema nijedan dokaz? To me podsjeća na seriju Bela Lađa i gospođe Roske. Je li to on saznao iz neke kugle, neko mu rekao? Neka nam kaže kakve on dokaze ima da su to Srbi uradili. Što se tiče njegove izjave i ponovnog optuživanja Srba, odnosno nas, učesnika rata na prostoru Kosova i Metohije, ja ga po ko zna koji put molim i preklinjem da nas ne vređa na taj način ako zna ime i prezime čoveka koji je izvršio zločin u kafiću Panda u Peći, neka nam kaže čak i da je to Srbin. U ovoj situaciji i u ovom trenutku on bi to morao da prepusti organima vlasti, odnosno onima koji su zaduženi po Ustavu i zakonu Srbije da vode istragu o tome, a ne da se on ponovo bavi istragom preko medija. Da nije i ovog puta napravio grešku kao sa Kosmajcem, pa je možda upozorio nekoga da pobegne, jer mu je pripretio da je gotovo siguran. To je uradio i sa Kosmajcem, a nikada nam nije ispostavio račun koliko je koštala potraga za Kosmajcem. Prema tome, on nema nijedan dokaz da su to Srbi uradili, a ja ovog puta, moja knjiga Komandantne ubice priče iz pakla, promovisana u Udruženju književnika Srbije, govori o tome detaljno. 2014. godine, kada je premijer prvi put izašao sa njegovom teorijom o tome da su Srbi krivi za sve, pa čak i za smrt Srba, ova knjiga ga je demantovala i on je tu temu nekako pokušavao da zaobiđe. Knjiga Komandantne ubice pod rednim brojem 146 od ukupno 156 šiptarskih terorista govori o Besnik Šalji, šiptaru iz sela Ozrim, koji je jedan od dvojice izvršilaca zločina kojom prilikom gine 6 mladića pravoslavaca iz Peći. S obzirom da gospodin Aleksandar Vučić, naš premijer, nije dovoljno ozbiljno shvatio knjigu Komandantne ubice, iako je ta knjiga detaljno opisala i one koji su organizovali zločin u Kumanovu, ja sam ovog puta ekskluzivno za srpsku javnost na celoj planeti doneo izveštaj službi bezbednosti koje su 2003. godine predali izveštaj pod naslovom Albanski terorizam i organizovani kriminal na Kosovu i Metohiji. U ovom izveštaju, gde je logo Vlada Republike Srbije, znači vladi na ruke, predato je i u ovom izveštaju piše, i to je izveštaj koji sam ja koristio kada sam ovu knjigu pisao, da je Besnik Šalja zločinac koji je ubio srpsku decu. Ja molim Aleksandra Vučića da ne napada na Srbe onako kako su ga, kako on kaže, naši najveći prijatelji, koji uzgred budi rečeno nikada u istoriji nisu propustili priliku da nas bombarduju, a to su Englezi, Nemci, Amerikanci i ostali s kojima je sad nerazvojan. Oni su ga verovatno zamolili da satanizuje Srbiju i da optuži srpskog generala Radomira Markovića i pripadnike jedinice za specijalne operacije za to. On jednostavno treba da prizna da li su lagali pripadnici službi bezbednosti koji su napravili ovaj izveštaj i predali ga vladi, ovaj izveštaj koji su priznale sve službe bezbednosti Evrope, sve službe bezbednosti sveta, ali i NATO, potvrđuje da su ovi ljudi iz ovog izveštaja u stvari oni koji vode državu Kosovo i oni znaju da su oni kriminalci. Znači, znaju da su ljudi o kojima su naše službe izvestile krajnje korisnike njihovih usluga zaista kriminalci. A krajnji korisnici su uvek samo predsjednik i premijer. Na osnovu toga se priprema odbrana jedne države,
Neka kaže da li je ovo autentičan primerak izveštaja ili je istina ovo čime njega opskrbljuju njegovi navodno izvori, a ja njega podsjećam. Ovo su pravili ljudi koji su se borili protiv terorista i protiv terorizma, a njega informacijama opskrbljuju oni koji su srpske heroje, pa čak i heroja čijim se imenom i prezimenom Aleksandar Vučić godinama služio da bi se dočepao vlasti. Sećamo se odlično kada je Aleksandar Vučić držao ime ulice Ratko Mladić umjesto Zorana Đinđića, bulevar Ratka Mladića. Pa podsjećam Aleksandra Vučića i molim ga ovom prilikom u ime lično, kao Slavko Nikić, koji je pored ostalog učestvovao u ratu preko Drine i preko Beloga Drima, kao Slavko Nikić koji je otkrio najpoznatije narkokartele ne samo Srbije, ne samo Jugoslavije, ne samo Balkana, nego i šire. Molim ga kao predsjednik srpskih veterana Beograda, molim ga kao potpredsjednik upravnog odbora srpskih veterana, da ne kažem da ga molim i kao kozački pukovnik, da nam kaže zašto bez jednog dokaza optužuje Srbiju. Da li to on možda svet i nas lično priprema za trenutak kada će nam objasniti da zbog toga što su Srbi pravili zločine i nad Srbima, on Kosovo želi da preda Šiptarima. Ja mu kažem, snagu srpskih veterana ne bi trebalo da vidi na taj način, ali ne bi trebalo ni dirati nekoga ko je branio ovu državu. Molim premijera da shvati ozbiljno da mi srpski veterani ovo doživljavamo kao poniženje i kao ozbiljnu uvredu. To što njegovi pripadnici službe, koji nikada nisu ratovali i postali su poznati po tome što su locirali i hapsili srpske heroje poput Ratka Mladića, poput Lazarevića i ostalih i prodavali ih, a ne predavali haškom kazamatu, molim njega da ima u vidu kada mu donose informacije i kada optužuju srpske borce, da samo stavi na vagu. Da li je tačno ono što pišu heroji ili ono što pišu izdajnici Srbije? Podsjećam srpsku javnost, svi oni koji su mahali legitimacijama nekih službi bezbednosti po državi Srbiji i šire, tražeći navodno zločince, braćo i sestre Srbi, to su izdajnici srpskog naroda i njima pre ili kasnije lično obećavam hapšenje zbog veleizdaje i podmetanja i fabrikovanja podataka koji nikad nisu bili validni, kao što nije validan i ovaj kojim Aleksandar Vučić želi da optuži srpski resor državne bezbednosti za smrt dečaka. Oni su se služili takvim stvarima i mi ćemo morati tome na kraj da dođemo. Zašto Aleksandar Vučić to radi baš u ovom trenutku? Pa možda je od njega zatraženo jer treba otvoriti i poglavlje 35, a poglavlje 35 treba Šiptarima da servira Kosovo. Ja kažem Aleksandru Vučiću, njegova snaga je mala, da se on bavi mešetarenjem i pripremanjem javnog mnijenja na predaju Kosova i Metohije. Ne postoji živa duša na ovoj planeti koja će uskratiti pravo nama koji smo ratovali na prostoru Kosova i Metohije da u buduće branimo Kosovo svim sredstvima na šta nas Ustav i zakon obavezuje, a koja nam polako iz ruku izvlači Aleksandar Vučić i njegova vlada koja se druži sa najvećim neprijateljima srpskog naroda. Ja sam mu pokazao dokaze. Pod rednim brojem 146 je Šiptar koji je pucao u kafiću Panda u Peć. Neka mi kaže pod kojim rednim brojem je u njegovoj literaturi, u njegovoj dokumentaciji čovek za koga je on gotovo siguran i on je navodno pripadnik službe čijeg se rada Vučić stidi. Čuli smo od Aleksandra Vučića da se stidi zbog mnogo čega. Do sada nisam čuo da se stidi samo zbog onoga što je rođen. Ja se ne stidim ni zbog čega. I dalje sam na srpskoj strani. On to više nije. Zato što je malu Milicu Rakić pominjao samo kada mu je trebala u predizbornim kampanjama. Ja to imam pravo da mu kažem, jer ja sam pored ostalog napisao nekoliko zbirki pesama, od kojih je jedna Jovana, u kojoj postoji pesma koja se zove Milica. To je pesma o maloj Milici Rakić. Ja sam to napisao samo da je otrgnem od zaborava nas
koji to dete nismo poznavali, a on, kada je god nju pominjao, on je pominjao sa predumišljajem da dobije glas više. Nikada niti planiram da se kandidujem, ni na kojoj političkoj funkciji, niti sam i jednu pesmu, i jednu knjigu, i jednu priču, i jedan roman napisao da bih to koristio u nekoj od predizbornih kampanja. Jedino što bih želeo od ovoga naroda i od ove države, da veruju onima koji su branili državu, a ne onima koji se druže sa oficirima službi bezbednosti koje su nam u istoriji, pokazalo se, ne izmišljam to, znači uvek bili neprijatelji. Dok 57 agentura tajnih službi raznih država vršlja po državi Srbiji, u državi Srbiji, i to se drži dosta onako daleko od očiju javnosti, najbolji pripadnici službi, da ne kažem agencija, najbolji operativci traže posao, neko ih gazi. Umesto da se Aleksandar Vučić zabavi tim problemom, ko to na taj način ugrožava Srbiju? Gaženjem operativaca koji štite državu Srbiju. Ne kažem da su sve agenture stranih država na ovom prostoru protiv interesa naše države, ali kao što je pravilo službi koje se bave prikupljanjem podataka, oni su ovde možda da dođu do podataka da neko odavde ne ugrožava njihovu državu, bio to Srbin ili ne Srbin. Oni znači rade svoj posao. Zašto neko našim službama onemogućava? Zato što su na čelu naših službi upravo karijeristi, oni koji ovakve podatke serviraju Aleksandru Vučiću, ne tačne, već one koji će njega obradovati u datom momentu. Ja ga neću obradovati sa ovim što ću mu reći sada. Ukoliko još jednom čujem, ovlašćen sam od svih onih koje sam malo pre nabrojao, ali sam ovlašćen i od teških ratnih vojnih invalida, i od vojnih invalida, i od svih pripadnika rata, od Hercegovine pa do Kačanika. O Kačaniku do sada niko nije pisao osim mene, pisao sam samo ja, a sada piše ceo svet jer je tamo terorističko gnezdo. Ukoliko bude nastavio da napada Srbe, neka očekuje da mu više nećemo biti ni odani, ni lojalni. Neću da kažem da smo mu pretnja, ali mu nismo ni zaštita. To što on smatra da je zaštićen pretorijanskom gardom koju vode bivši ratnici, koji su bili, pored ostalog, i pod komandom nekih od nas, ja ga obaveštavam o jednom ratnom pravilu koje glasi: nikada na ratnog druga. On ratnog druga nema jer nije učestvovao u ratu. On se stidi samo onoga što je radio i treba da se stidi, jer je 1999. godine u vreme bombardovanja, umesto da brani otadžbinu kao što smo mnogi od nas branili, on je uzeo stan od 90 kvadrata u centru Beograda, da mu se ne daj Bože nešto slučajno ne desi, a njegova familija da ostane nezbrinuta. A to što su nezbrinuta deca srpskih ratnih veterana, srpskih heroja, teških invalida, to njega ne interesuje. Od ovog trenutka neka računa on i gospodin Vulin, koji je sa svojim državnim sekretarima oteo sredstva koja smo mi branili u vreme rata i koja sleduju samo srpske veterane, odnosno branioce otadžbine, odnosno sleduju najpre teške vojne ratne invalide, teške civilne ratne invalide, oni su oteli njihove pare, rastalili se između sebe, pokupovali džipove, pokupovali stanove koje su kasnije, jedan stan koji je pripadao boračkoj organizaciji iz Kragujevca, prodat je. Imamo i prodavca i kupca, što bi rekli policajci, imamo kompletno formirano krivično delo i to će izaći na videlo kada budemo došli do tog trenutka. Ovog puta kažem samo, gospodin Aleksandar Vučić je sam dolio kap koja je prelila čašu. Ovoga puta u ime svih veterana, svih srpskih zemalja, ja ga upozoravam da ću lično preko sredstava medija koja su mi dostupna na njegovu veliku žalost pozvati sve njih u štrajk, ali takav štrajk on do sada nije video. Ovo neka ne shvati kao pretnju, kao upozorenje, a ako shvati kao pretnju, to je dobro. Treba da se plaši od onih koji su branili državu, jer je on ugrožava.